thank you hongul si gotupu pastoral range agamul si second mission terminal pangsonam ngul si sepasi pampolisi pako ho si iman ni asetan hote achin dekat nakata pa ga si dak na pa ho soaya gan dape kul an ko ba ho ni ngin lo ate ke upai da mai ho ga si ngul si achin jin ba pai achin adin lo ngul ko lo so aswa jit kai si ngul ga Family Baptist Church air da pa Family Baptist Church si dadanya to ngul ka jo hotel mule ada pe kun nai ab ja ka so ga lo smara ngul del do ngo ka jo de ho pi ko no ka si social media okay मिल जाएगा चिंता मत करो नहीं तो जुड़ेगा क्या pa se ngul ga church ga ga tisotis prat ninga jotot pura oba entry point pa so ga ngul ja da pe ko le ala hole ba tai ko o si ngul pastor ka si camera person sil do ngul ka jo hotel mule ta cho mo ga dus pe kun na मैं चूं फोटो जो तन ले यार चेक कर लेगा क्या थैंक यू masih go video sulamal to kamu ka jo hotel mule asepa tahun ada pe kunna ngulam ta chigu kaptara pe meling hotel dan takal ngulam tung ka so aji pa ara mara ta mah no asa range ga parira kamul sita pele raso kamul del dot na si ngul ga इधर देखो तो हम लोग का फॉर्मर पास्टर अच्छा से देखो हाय बोलो ऐसे करो ना एक्शन सेक्शन नहीं ला मान थैंक यू पा ngul si update tam si ngul si silai ko ngul safely pon pako silai si jang mata pe kol biso atai kon la pa nguluk former range pastor asik bukan untuk apa malah kok nguluk so sponsor lah korokal don ba sam jakat tum ta asik bukan nan tak to lo orbi majau na namu ma ka si anyo wa kom jadi panan do daga bi ngulam pura chao sao ka festival majile obo di tol ik maja ka ngau ka festival mata ta ka di tol annual conference tol amu sande ngaluk ka absent wa gerja do am no gal bilik kan thank you tane ma बहुत अच्छा है ऐसे करते रहो करते रहो thank you ऐसे ngul former pastor pa al pasol ngul ini jilid jilid kan